Dan podcast ini tajakan khas oleh Adele Employment Agency. Untuk sesiapa lagi cari pembantu rumah yang boleh dipercayai dan profesional, Adele Employment Agency adalah solusi untuk korang. Ramai yang telah menggunakan khidmat mereka sama ada untuk menjaga anak, orang tua ataupun urusan rumah anda dan ramai yang telah berpuas hati. Untuk maklumat lanjut hubungi 97865574, sekali lagi 97865574 ataupun DM di social media mereka di Adele Employment Agency. Selamat datang dan selamat kembali ke Next Home Talk Show bersama saya Ashraf Usman. Faizal Rahim. Dan saya Irwan Jumal. Dan Alhamdulillah korang sendiri dah mendengar kita welcome Adele Employment Agency di dalam podcast Next Home ini, dan terima kasih kerana menajakan podcast ini untuk kita keluarkan lagi banyak episod untuk korang yang lagi sudi mendengar kita punya podcast lah. Betul tu. So masalahnya macam kita pernah juga interview the owner Nilfa Yes, sebagai Nilfa tetamu. sendiri sebagai tetamu dalam podcast ni. Dia pun one of the Syakirin, one of the kan cakap dia memang satu je lah Syakirin punya wife Nilfa, and she's running actually this maid agency untuk tolong korang lah, and she's very, dia punya orang is quite I can say the strict, and dia focus on macam kau nak ambil helper is all about work. Betul. And kalau korang ada masalah with your previous helper ke apa ni semua, you can actually contact Nilfa straight, and insyaAllah dia akan membantu lah. Betul, kan? It's actually Nilfa, cap. Dia tahu aku Nilfa, panggil dia Nilfa. Sekali dia cakap no, it's Nilfa. Oh, minta maaf, saya tak boleh salah nama dia Nilfa lah. Yes, so siapa yang hubungi dia, make sure you find is Nilfa, bukan Nilfa. Ya, betul. And also Kalau Nilfa dia teruk telefon. Tak kenal. salah orang lah, kita salah orang lah. And also this week, upcoming week kita akan keluarkan sebanyak 3 episod dalam satu minggu. Betul lah. Betul tu. So korang boleh enjoy more content daripada kita, and also we need feedback from you guys, like ada juga lah feedback ya, macam okay, diorang suka this kind of conversation, content yang kita sampaikan. But for now kita akan keluarkan 3, dan insyaAllah tengok apa yang lagi kita boleh improve, kita akan improve lah. Betul tu. Kita pun akan pindah tempat. Aku pun tak sabar juga nak pindah ni, nak tengok tempat baru macam mana, vibe macam mana, sound dia semua macam mana. Pasal datang kita start kat sini pun, kita nak dapat tu sound yang baik, quality pun susah juga. Susah. Kita even try wireless mic. Yes. And not say wireless lah, the one that mic dia tak payah kat depan muka macam ni. Betul. But I think being a podcast, this kind of setup dia lagi macam, More aku suka macam gini macam setup. Pada aku kan, pada aku suka macam santai. Duduk. Tapi macam gini macam tense, tapi our discussion fokus. Betul. Pada aku focus that time initially kita plan tu without dia punya yang mic macam gini ni. Betul. Is because sometimes people bila ada mic ni cap, dia nak berbual dia macam susah tau. Nervous, awkward. That's the reason why. So if without this mic, they are more natural aku rasa. But I think it's good lah, pasal kita podcast apa. So dia punya voice, dia punya projection of the sound dia lagi clear kan, untuk orang dengar. Pasal kadang-kadang orang dengar, dia orang tak tengok kat YouTube kan, dia orang dengar kat Spotify, dia orang nak dengar that audio experience. Betul. Tu apa yang kita nak focus on. But whatever it is, semalam aku dengar daripada wife aku ada this news yang dia share dengan aku pasal Timor Leste, bro. Timor Leste. Okay. Timor Leste. Kat Indonesia lah. Aku tak tahu surprisingly aku tak tahu pasal Timor Leste tau. Until wife aku cakap aku, you tahu tak, diorang dah masuk ASEAN punya 11 member ni semua. Aku cakap apa? Dah lama. Dah lama kan? Dah lama. Bukan baru ke? Bukan. And asal Even though if let's say you're talking about Timor Leste kan, at one point also their soccer team also is under Southeast Asian. Timor Leste. Kau tahu kalau if let's say kalau kau tahu Christmas Island Australia. Dia dekat sana. Dia near to Papua New Guinea as well. Sebab tu orang dia semua macam orang very tan, dark, berkilat hitam, this kind of thing. Orang dia tak ada putih. Macam orang Batak, orang hitam. Diorang dijajah. Betul lah. Kau punya remarks tak tahan. Okay. Diorang dijajah oleh Portugis. I don't know. Itu yang apa aku read up sikit lah kan. Diorang dijajah oleh Portugis, and then diorang belum dapat that independence Now dah independence. Back then lah. So wife aku share dengan aku. So aku tengok macam Timor Leste ni kita style. Leste tu is a word daripada Portugis. And it call west ke east tak silap aku. Timor is east. East. Leste
Leste is the word that you say lah. Portuguese lah. Timor is lah. So macam West Germany. Dulu West Germany, East Germany, they combine together as a Germany. So this is I don't know diorang ada barat Leste ke tak ada, tapi Timor is particularly word from East. So Leste tu we have to check. Pasal dekat social media kat TikTok, aku tengok orang was celebrating and everything. Pasal yang the recent news is Trump datang KL apa. So semalam Trump datang KL and then Timor Leste punya Prime Minister buat ada. And then diorang sign apa dah, which diorang letak the 11 member of ASEAN. So itu yang pada aku macam aku ingat kan macam so now diorang start join ke apa? But you mention dah lama apa. Yes. From what I know, Timor Leste, when I get to know dia they participated di Southeast Asia soccer. Those were the days where they are the beating teams lah. Okay. SEA Games memang dia involve. That's why Timor Leste lah, Southeast Asian lah, ASEAN. So kenapa diorang participating? Maybe because they want to new contract of 11 ASEAN in the Asia itself lah. 11 ASEAN practically macam kita, Malaysia, Indonesia, Brunei, all everything lah. So Timor Leste also signed as part of it. So they are helping each other. The ASEAN is good is practically when it comes to part of it macam let's say kalau kita ada war ke apa kan, we are helping each other. We are protecting our own region. It's not ASEAN is part of the Asia, is Southeast Asian lah. So that's called is ASEAN lah. Aku rasa negeri dia akan berkembang. Pelajaran orang dia pun letak stricter on education. Aku dah nampak aku rasa wah ini boleh jadi macam Singapore tu better dari Singapore. Bola diorang pun sekarang bagus tau. Seriously, dulu is a beating team. So bola diorang I can tell you So jadi bahan dulu jadi bahan. Sekarang I tell you, if let's say they compete with Singapore, they have a fight seriously. Sebab dia partly this Timor Leste also is part of the Indonesian also region. You see, so you can see that orang dia macam gitu. Kalau if you can see orang dia selalunya rambut kerinting, gelap, this kind of thing. So aku tak kalau if let's say you remember this player, aku kalau cakap soccer macam Indonesian player nama Eli Boy. Okay. So if not mistaken, dia also part from a region from Timor Leste before he's becoming an Indonesian. So dia daripada Timor Leste before Indonesia dia punya heritage. Dia punya heritage practically macam budak macam orang Papua bahasa very dark. So that means kan asalnya Portugese jajah tempat dia. So that's why they get the name, the part of the Portugese punya nama tu lah, Leste. Okay. And kalau kau tengok dalam map, dia part of Indonesia tapi dia hujung sekali tau. Dia dekat hujung, dia dekat dengan Papua New Guinea. Something like that. Papua New Guinea, aku tengah nampak dia dekat dengan Darwin actually, Australia. Yalah. Sebelah Australia lah. Darwin dia kan the borderline of the Australia. Yang paling ujung of Indonesia lah. Sebab ujung Indonesia dan Papua New Guinea ataupun dengan Darwin Australia itself. So dia punya island macam kat situ. Oh, interesting. Aku masih nak pergi. Dia macam island, dia macam Haiti, this kind of thing. Haiti ke Haiti. Haiti. That so kind of island. Dia pun tak besar sangat. About 14,950 km per square meter. It's a small. Dari Singapore Yes. Aku rasa tak lagi kecil je. Lagi kecil dari Singapore? Ya. Lagi kecil dari Singapore. Kita macam Langkawi. Okay, Langkawi dengan Singapore mana lagi besar kau rasa? Singapore. Ya ke? Aku rasa macam Langkawi lagi besar je. Macam aku pusing-pusing kat Langkawi. Pasal kita kan punya main town dia kan. Kita tak explore lagi tempat lagi. Aku pusing-pusing kau situ drive sana kan? Aku suka pergi sana. Habis kau drive berapa jauh selalunya? Drive dia sampai ujung lah. Macam let's say Pantai Cenang. Pantai Cenang. Then Pasir Hitam, this kind of thing, right? Then drive dia very safe lah. Kat situ je. Aku dengar penduduk sana kalau kereta pun kat sana takkan hilang. Sebab they know each other. So takkanlah besar daripada Singapore. Kalau kereta hilang pun dia nak bawa kereta tu keluar pergi negeri lain. But you know that basically banyak sports car daripada Semenanjung Malaysia, they will bring export to into the Langkawi. But for what? Road tax. Road tax. Murah. Murah ataupun tak ada. We can chat GPT. I see. So if let's say because aku pernah the first time aku pergi Langkawi, aku sewa jeep, kau remember kan? So the owner of the jeep, dia punya kerja, dia cakap banyak-banyak datuk-datuk in Malaysia itself kan, kalau kereta orang tak pakai, they bring into Langkawi to keep here. Okay. Tapi kalau they don't have road tax, kecoh juga sah. I mean they can just import many cars and then diorang tak ada kena road tax. Gabak juga kereta berlambat. Let's say road tax ataupun no road tax, but you can check on Langkawi. So practically they stole all the supercars in Langkawi itself.
Tapi kita ke sana selalu tak pernah nampak juga pernah. Aku tak nampak. Kau takkan nampak sports car kat sana. Semua kereta semua simple, very small car. Very cheap lah. Tapi aku heran lah dekat Langkawi kau tengok dia punya mall, dia tak banyak mall. Kita pergi. Kan? Aku duduk kat luar hisap rokok tunggu diorang beli minyak gamat berlambat-lambat. Aku sampai sekarang tak pakai-pakai. Mall dia dah macam 30 tahun dulu punya Singapore punya mall. And then there's only a few. So aku was thinking macam okay, Langkawi ada rakyat dia lah kan. Ada penduduk dia juga. So kalau kau the teenagers living in Langkawi, kau nak pergi dating, kau nak pergi mana? Aku sampai nak fikir gitu. Mana aku nak pergi Mana kau nak pergi bro? Habis orang kenal. Habis dekat macam satu kampung. Habis let's say kau kenal chicks kampung sebelah ke apa. Orang sana semua kerja kat sana lah. Let's say macam F&B ataupun Sea Sports, you know. Tetapi ada juga time aku pergi jet ski kan. This one guy dia punya marshal, dia cakap he's not from Langkawi. Dia from Selangor but he works in Langkawi because of the Sea Sport. Tapi kebanyakan budak-budak Langkawi tu yang tinggal Langkawi, dia orang kerja like a simple thing lah. So I think dia orang tak ada life lah. F&B aja most of the time. Kau pergi every 100 meter aja ada kedai makan. Spot for choice Dating kau nak tengok wayang macam mana? Mana kau nak pergi tengok wayang? Ada wayang ke? Aku tak tahu ada wayang pun. That's the thing. Aku tak ingat pun ada wayang sih. Macam mana kau nak dating? Pergi sana tak boleh lama bro. Pergi dating pergi ni cap, pergi Pantai Cenang, pergi apa ni, naik cable car. Alamak, snap. Then water sport. Itu je hot spring dia. Hot spring dia. I mean for us daripada bandar datang, okay, sekali-sekala kau enjoy lah kan, water sport, Pantai Cenang ni semua. Tapi kalau kau dah tinggal sana dah selalu, kau pun bosan bro dengan pantai. Kalau kau, I have the intention, kalau aku nak retire, aku nak retire sana. Yalah, baik apa? Sana practically okay, solat kat sana senang. Yalah. Okay, tak banyak benda nak bikin. Makanan pun murah, sewa sedap. Tempat makanan halal senang. Dan tempat dia pun murah. Dan shuttle from Singapore to Langkawi, if let's say bukan peak hours, it's only $300 over. $300. How many hours kita 1 hour? 45 minutes. 45 minutes ke? Flight dia. Tak adalah. 45 minutes to 1 hour 15 minutes. Apa? It depends. Kapal terbang? 1 jam lebih lah. 45 minutes or 1 hour 15 minutes, something like that. Leceh naik flight. Aku suruh kau pergi Batam, kau tak nak. Naik ferry je jalan. Simple kau nak retire. Kan senang kat sana. Jet ski lah. Sana pun ada jet ski. Tak sama. Kau jet ski from left to right. Langkawi kau pergi from one island to another. And then also aku rasa dia punya economic, kalau compare kat Batam dengan Langkawi aku rasa Langkawi lagi cheaper je. Cheaper. Depend on what you want lah. Yalah, of course you are talking about, kalau kau tengok steak tu semua aku tak tahulah. Tapi kalau macam aku dekat kampung kan, I can live there. Kau dekat kampung ke? Aku dekat, kau tanya Faizal. Nasi dengan apa ni, lauk lodeh lah apa semua. Then Indonesia will be good for you bro. Kalau kau dekat segini. Aku dekat kampung because aku banyak sayur, ulam. Ikan bakar. Dia kalau pergi Langkawi, dia happy heaven ada ikan apa semua. Lauk-lauk aku tak pernah dengar ada makan lah. Aku lodeh semua tak makan sangat. Aku makan kering, tapi aku more on ulam-ulam, sambal, ikan bakar, that kind of thing. Timor Leste kena pergi. Oh tak boleh Syul. Itu asal aku jadi cannibal kat sana. Tak lah, diorang civilized lah. Tapi should be banyak Islam kan kat situ I don't know. Can check lah Timor Leste. Aku rasa macam tak pula. Pasal dijajah oleh Portugis apa. So tak tahu dia punya heritage ada Islam ke tak ada. Percentage dia tak tahu lah. Timor Leste religion lah. Christian. Okay, kita tengok. The dominant religion in Timor Leste is Catholicism. Kan? Christian lah. Practiced by over 97% of the population. Making it the country with the highest proportion of Catholics. Ya, betul. But it's something yang aku want to explore because aku rasa aku nak kena start explore Indonesia. Ni nanti Disember kan aku semua book bro. Aku semua book pergi Jakarta, Bandung, Jogja. Kira gua nak explore. Sekali pergi ni 3 tempat. Sekali pergi. Aku ingat saya nak pergi sampai Surabaya actually. Kau tahu dia train. Okay, aku question kau. Aku nak tanya juga. Why Jakarta? Aku tak tahu kau pernah pergi? Pernah. So aku tak tahu, aku tak pernah pergi kan. Aku tak pernah pergi tau. Tapi aku ada sound wife aku cakap aku nak pergi Jakarta. Dia memang planning pergi Jakarta, dia lepas tu pergi Bandung. Unless kalau macam kau pergi Jogja, Surabaya, Bromo, that kind of thingy, outskirt, then you enjoy to see kalau kau tengok scenery. Tapi I have the impressions kan. Okay. Kau nak jadi jahat,
Kau jangan pergi KL, kau jangan pergi Batam. Habis? Kau pergi Jakarta. Asal Itu je aku cakap. Alamak, leceh saya kau. Serius aku cakap kau. Nak jadi jahat. Kalau kau nak jadi jahat lah. Jakarta is practically for you to shop. Yalah, dia shopping lah. Shopping macam Bangkok lah. Tapi you're talking about the nightlife, totally different. Oh, jadi jahat as an individual. Yeah. Oh, okay. Nightlife. Kalau if let's say you want to go down there to have fun, Jakarta is the place. No, because dekat bila aku tengok YouTube vlogs orang-orang bikin kan, diorang pergi Indonesia is somewhere yang aku tengok macam diorang ada that landscape macam Switzerland, New Zealand yang kita tak tahu tau bro. Tapi it's not Jakarta. Ya. Dia outskirt sikit lah. Yeah. Itu pasal bila aku naik flight stop Jakarta, dari Jakarta pergi Bandung, pergi Jogja. Okay. So from there dia ada this panoramic train view. Correct. Yeah. And then dia ada this train kan, kau boleh take the first class ni tau. So dia dalam this cabin suite dia, ni suite dia. So wife kau dengan kau kat sini. And diorang ada orang datang serve kau everything. Understand. It's all about the service. Why not from Jogja, Bandung, then the last is Jakarta. Aku actually buat gitu If let's say kau Jakarta, kalau kau shop Jakarta, kau bawa banyak baggage tau pergi sana. Dah leceh. So from far then you come back. Tapi kalau kau macam kau pergi Mount Bromo, that kind of thing, kalau if let's say you want to see volcanic semua everything kan, dengan jeep all that, it's better Tapi kalau kau nak pergi Jakarta je, I think macam mana kau pergi Orchard simple as that Nothing lah actually. Nothing you go shop. Then conversion Singapore maybe rupiah juta and dollars. That's all aja. Tapi the stuff is still the same. I still remember time aku pergi dengan budak-budak agents. We got nothing to do. One of our agent, member kita juga, tunggu dia shopping. Dia cakap datang sini apa nak buat shopping apa. So this is Jakarta. Mahal jugalah kan. Sama jugalah. Kan macam KL juga. Yalah, kalau if let's say macam kau nak pergi KL, that's why you sama juga macam pergi Jakarta. Lagi jam dia, kau nak tengok jam dia. Macet. Tapi kalau kau ada members kat sana kan, that's very happening Kalau kau ada members kat sana, the loophole and everything kan, yang orang kaya yang macam aku ada members kan kat sana. So it's heaven to go there. Okay. Aku ada satu idea tiba-tiba. Okay. Kita next song, korang property agent apa? Kita next song patut pergi Batam ataupun Indonesia lah. Okay. Tengok keadaan rumah orang. Kau nak kena start explore. Kau jual HDB, jual kondo, jual landed Betul. Okay. Korang nak kena start experience pergi luar negeri. Vlog style aku ada, Iswan ada. Tanya pasal rumah sana bro. Tak payah, dah tengok sana Batam kita dah. Yelah, tapi ni nak kena interview orang, nak kena pergi bro direct. Nak interview dia, Faham. nak interview sana, interview apa dia? What need to change? Yelah, keadaan rumah, macam mana kau tinggal rumah macam gini. Yelah, dia pakai apa tiang besi ni masih ada. Contohlah ada outskirt area. Susah orang macam mana. Jadi kita nampak pasal korang dah sedap jual HDB. Sekali sana diorang suruh jual rumah sana macam mana Cap? Dah buat sana punya content sekali dah panggil suruh jual rumah kat sana. Okey lah. Sana pun tak boleh jual pun. Belum tahu itu rumah diorang pun. Maybe dia sewa tanah kerajaan. Usually that one is freehold kan, their own land. It's not. Ada diorang sewa. Let's say macam kalau Malaysia they call it rumah apa? Setinggan something like that. Okay. Kalau rumah sebuah ada juga macam akunya the one that close to me beli rumah kat Batam. Tak tinggal sana. Sewa kan? Gate kena kebas. Alamak. Apa yang kena kebas? Gate Benda-benda kat kat dalam. depan. Gate kena kebas. Mampus. Kau pernah cerita Gate kena kebas. Kau pernah cerita. Dia So tengok dia nasib lah nasib bro. kan, Dia tak semua. So dia jual rumah kat Batam, dia beli rumah kat Nusa Jaya. Kat Malaysia lah. Kat Malaysia. Because kalau kau pergi kat Batam, how often you want to go? Dia punya ferry dah berapa sih? $70, $80 kan? Almost 100 lah Cap. $80 kan? Business class How often 120. sekali kalau kau nak bawa anak kau yang menantu semua pergi sana. Kalau diorang pergi sana once a while okay lah. Tetapi you cannot go down every weekend apa. Yeah. Unless that you are residing there then okay. So kalau kau tak tinggal sana, kau suruh orang jaga sana, then Kau senang cakap the most practical is kalau kau nak beli overseas property Malaysia lah. JB je lah. Paling dekat lah. tapi pada aku tak beli langsung. Layan jam. Sewa lah. Sewa. Macam that's reason why dulu yang aku 6 years ago yang aku plan, banyak orang cakap asal kau tak beli rumah kat JB je, it's very cheap what, and kita punya loan semua easy for us to get. Tapi aku fikir balik, aku tengok rumah kat sana sewa ada banyak tau. For example that cluster yang aku nak sewa that time there are like hundreds of houses vacant tau. Betul. So let's say dia buka harga Supply and demand lah. dia buka harga 5,500. Kau just imagine dia buka 5,500 cap aku boleh nego close sampai 4,000. Because dia dah desperate. Okay, faham. So banyak sangat property yang which tak ada tenant,
Kau just press harga dan kau sewa je lah. And some more, if not mistaken, if let's say you are not Bumiputra kan, kau beli kan, then you cannot sell to Bumiputra as well. Yeah. You have to sell foreigners. Then one thing, kalau foreigners takkan dia nak resale. Because you already inflate the price higher, right? Yeah. You see macam my clients, the one that I got to know yang kat Johor ni, she tried to sell her house 1.something million and it take years for her. At the end of the day, she sell lesser than 1 million. Loss lah, making loss lah. Loss. So tak ada demand lah, supply banyak. Supply demand. Sekarang bro, kau tahu yang kat Puteri Harbour tu, kondo yang kat atas yang sampai 40 tingkat, 50 tingkat tu practically. Kau kalau buka malam, kalau kau tengok berapa banyak lampu kat atas. You see, there's not a lot of occupier. So there's a supply and demand. Too many houses for you to rent. Macam Forest City. Oh, dah game lah share Forest City. Forest City, kalau kau nak sewa sana, sebesar mana pun is very cheap. Yeah. You see? So buat apa pada aku, kalau this kind of thing, kalau you have the intention to sell, to stay, then just rent. Because kalau kau beli pun you have to pay the mortgage loan. Betul. Okay, you have to pay the mortgage loan sekali. When is the exit point and siapa yang boleh jual dengan kau? Sebab kalau kau nak jual, you are not going to sell the price yang kau beli kat project. Siapa yang boleh beli lah. Yang beli. So you have to, macam kita juga, kalau kita dah jual, kita dah beli let's say 1 million, we are going to sell 1.5 million. Tetapi yang nak membeli kita tak banyak buyers because they are also foreigners who can buy the house. Then these foreigners might as well they buy a new house, new launch. Pasal banyak apa new So kalau people pitch aku nak beli rumah Johor for resale, I cakap aku rent aja. At any point of time aku boleh exit plan apa. Okay, let's say macam 1 year. Then after 6 months I say that okay, I'm not going to continue. Okay, forfeit my deposit But I have to inform you. Tetapi kalau lah kau dah beli, kau dah commit, kau nak jual, boleh tak jual? Yeah. That's the thing. And also rakyat Malaysia macam even macam bapak aku orang Malaysia, dia tak tinggal daerah yang macam Iskandar ni semua kan. Pasal bagi diorang harga ni semua dah harga mahal. Foreigner kan. Mahal kan. So Malaysian they will go into macam tempat-tempat Bumiputra lagi murah. So habis macam mana saya kalau projek dah build rugi rabak That's why banyak empty, tak ada occupier. Habis developer tak buat duit No, developer buat duit pasal dia already sell to owners. Dia already sell. Tetapi buyers that buy that property, they're looking for tenant because they're investors Kau tak dapat tenant pasal dia banyak sangat rumah for rental So diorang hilang duit Dia tak hilang duit, dia akan dapat tenant tapi they have to bring down the price I'll give you an example lah. Kau pernah duduk kat Dangga Bay tak? Lama Syah Dangga Bay. Pernah. Dangga Bay. Sekarang is Airbnb. Okay, I used to rent kalau aku nak pergi Johor kan, was staycation. I used to rent kat this Dangga Bay lah. Because practically one thing, kalau kau buka tingkap pagi aja bau longkang sebab sungai walaupun tak sungai dia kan. Tetapi that place kebanyakan banyak orang invest the house. I wouldn't know whether local or whichever, but you can do Airbnb in back in kat Johor, right? Yes. Okay, so you rent. Tetapi aku tengok surrounding dia, I don't think it's the owner. It's practically people who run the place. So kau tengok banyak orang macam pekerja, you know, naik motor, bawa helmet, naik atas, you know, this kind of thing. So I believe that they buy the house but for them to rent. Okay, kat Dangga Bay. So dia pergi kerja Singapura I tak tahu tapi aku percaya kebanyakan yang stay sana itu bukan owner. Orang yang sewa kat rumah sana. Macam let's say macam foreigner stay at condos lah, you know, this kind of thing. But working in Singapore. I agak so kalau if let's say kalau kat Puteri Harbour is a high end punya kondo banyak. Let's say macam 3 TYGA punya kondo, this kind of thing. Dekat dengan Hard Rock Cafe. Malam-malam kau tengok pukul 9, pukul 10 kau tengok berapa banyak lampu buka. Tak banyak bro. So if 3 bedrooms condo kat sana, you can get around 2.8, 2.7 ringgit is conversion to Singapore less than 1,000. But whether you can shuttle or not. So kalau aku nak duduk sana, I would rather rent a place ataupun condo ataupun 2 stories, tetapi I'm not going to buy that. Sama lah. Tak akan. Kenapa Singapore ban Airbnb Wah, that's a good question. Kondo pun tak boleh. Pasal dia tak dapat benefit, they don't gain any tax. The government don't get only. Pasal kalau kau sewa, kau declare, you need to declare. Macam kau sewa HDB kau, you need to declare to HDB. Then HDB akan IRAS akan tahu apa, you need to declare to IRAS. So IRAS akan tax the owner. Okay, why not don't make it through HDB? Okay, make it for kondo ataupun landed property. Kau boleh Airbnb kan? Kalau you unless if let's say if aku ada kondo then tax them tax them, then I have to make a declaration how much my earning per year.
then you will tax me accordingly. Okay, can consider like that. Tetapi for these people macam kondo ke HDB, you rent it out for purpose untuk orang bekerja ataupun stay there or residential. Tapi you don't make it as a business. Yeah. No, they don't allow for business. Anyway, it's a short term. Airbnb sekejap, maybe paling lama pun seminggu apa semua kan. How are you going to like macam let the government tax you kalau it's weekly? Tapi kalau kau sewakan for like 1 year or 2 years, it's easier for aku rasa untuk I guess monitor lah. Yeah. Because you make a declaration of 1 year or 2 years. Tapi kalau let's say macam aku ada property, aku nak buat Airbnb, then I have to make a declaration to Inland Revenue that how much is my revenue of my property for Airbnb. Maybe if let's say for 1 year I make let's say 800,000 of this my property. So maybe Inland Revenue can charge based on 800 property where I make a business of it lah. Tapi you cannot control what you HDB government cannot control this Airbnb punya property tax. I don't think so. They want to do that. If let's say business owner, no. Actually, government can work with the company on its own. Airbnb. Diorang boleh ada every transaction. Diorang boleh tahu because it's an app. And people using that app, and then Airbnb nak kena duduk kat sini, ada headquarter kat sini, and dia akan work closely with our government. And from there, diorang boleh tax. Pasal bagi aku dah nampak banyak dokumentari dekat US. Orang actually dah sampai boleh retire anak beranak, setakat ada 6 to 7 Airbnb property. Gila babi lah. But you are wrong. Singapore berapa banyak orang boleh beli property? Kondo boleh unlimited apa? Stamp duty kau boleh bayar ke tidak? Kalau dia ada duit. Betul lah. Tapi dah jadi business or what? If let's say for business, I think not individual lah. If you're talking about business, it's multiple business that own the company. Kalau individual, I don't know whether maybe minimal people ada yang this property, let's say 2, 3, 4. Tapi kalau kau cakap multiple as a person macam aku in Singapore, I have a condo let's say 2, 4, 5, 6, 7. Faizal, kau checkkan aku calculation dia berapa stamp duty. Banyak bro, aku tak tahu. And again, maybe because Singapore is too small and you see it may affect the industry of hotel. Okay, faham. Hotel rugi lah. Hotel rugi lah. Sebab kalau you're talking about Airbnb, kalau Malaysia particularly is staggered because the property is too wide, besar. Or maybe in America or whichever. Tapi kalau Singapore, kalau Singapore kau tengok dia punya hotel is mostly on the central area, ataupun sikit-sikit pun kat let's say macam kat Balestier, still on the central area. Sekali kau pecahkan, kau ada legalize this Airbnb. Tutup siul. Tutup siul. I think hotel the industry will be going lower lah. So they will don't affect encourage Singapore punya economy lah. And also but I don't think it will affect the tourism juga lah. Not affecting the tourism, tetapi the accommodations of the tourists. Kalau if let's say kalau aku pergi Singapore, the charges of Singapore punya hotel is this much, and 1 week of hotels of stay of BNB is cheaper. Might as well go to Airbnb. Of course. Then for government to charge the Airbnb punya property tax is going to be lesser je. They don't make much also. I mean, to be honest kan, bila aku tengok betul-betul tourist, travelers yang datang Singapore, orang spend a lot of money. Kira mahal tau kau nak travel Singapore. Let's say yang kau diberanakkan kat Timor Leste lah. Lepas tu kau tengok social media, kau tengok wah Singapore, MBS, kau confirm tengok macam gila babi. Pasal kau tak tinggal sini. Betul. And kau ada niat satu hari aku nak pergi Singapore, aku nak tengok travel. Sekali kau sampai sini, kau akan terkejut benda mahal, hotel mahal. Lagi kau nak central area macam kau cakap kan. Town area. Confirm kau punya duit burn siya. As a tourist, kira mahal lah dari Singapore. Yalah. Sebab tu kalau even though if let's say you travel in a big families, I don't think that you will go for hotel. You go for Airbnb or apartment. Tapi tak aku ada Airbnb go for Singapore tak ada Airbnb. Of course, if let's say aku pergi travel, if let's say if I'm going to Japan also sama juga Airbnb. Aku pergi Langkawi pun aku tak pergi hotel. Airbnb. Aku Airbnb yang aku punya 2 story depan sawah tu. Practically I don't go for hotel because if let's say you go for hotel, satu hotel berapa banyak kau boleh duduk. That's why. Tapi kalau in Singapore, kalau kau buat Airbnb with a big families, they go for big family, then your hotels punya industry, you punya business going down. Yalah, tapi kesian untuk travelers tu lah, tu je aku fikirkan. Tu kau expect. Sama juga kau pergi Hong Kong. Asal lah? Hong Kong ada Airbnb ke? Tak ada ya? Tak ada. Aku belum pernah pergi. Tak ada. Apartment ada. Service apartment. Kecil yes. Kewa. Kalau lah kau pergi satu family, kau pergi Airbnb, you think the Hong Kong punya hotels tak affected ke? Like it or you don't, you still have to go to Hong Kong and you know the expectation that what are the amounts that you need to pay.
I see. Cuma kau pergi Hong Kong macam aku pergi, sama juga tak pergi hotel, pergi apartment kecil Pandai nak mampus ya. Government pandai saya. Kecil nak mampus. So this apartment dah macam Airbnb lah. Service apartment lah. Service apartment is not Airbnb. Hotel lah. Singapore pun ada Escort is service apartment, one of them. Okay. But Escort they don't go for short terms. They go for minimum 6 months. Tetapi Singapore tak ada service apartment for short terms. Kalau short terms consider already, kalau apartment with short terms already consider Airbnb already. So kalau nak datang Singapore, kepada kawan-kawan kita yang dengar yang bukan Singaporean, fikir 2-3 kali lah. Standby duit yang banyak. Duit kau akan koyak kat sini kalau kau bawa family yang besar lagi. Tapi kan mampus ya. Comparison you are talking about, ini a bit sensitive. Comparison teruskan. makan pun sama juga. Singapore is considered okay comparison to our neighbour. Nasi lemak kat sana RM15. Without the conversion rate. Without the conversion rate. Of course. Mahal. Apa yang murahnya? Transportation, if let's say you're talking about practically safe lah. If let's say transportation Singapore, then you don't go for Grab lah. MRT ya. Singapore punya transport is very number one sih. Accessible sih. Then kebanyakan kalau kau tengok TikTok, kebanyakan orang yang review in Singapore, so they don't take Grab, they take private. They take this MRT. Apa yang mahalnya? Cuma kalau you're talking about hotel, then you don't go for 5 star lah. Ada 3 star, you can consider dekat dengan Balestier, this kind of thing. Ada yang Malaysian pun yang duduk kat hotel pun, they don't duduk kat town, they do small cheap hotel kat Geylang, this kind of thing. So it depends on your budget lah. Tapi makan conversion, of course Singapore is still okay. I agree with the transportation. Pasal bila aku kat London, aku rasa Singapore inspired by London tau. Okay. London punya train lagi gila babi bro. Maksud kau? Dia punya, yelah macam kita main MRT, kat London MRT dia lagi gila babi. Dia punya connection lah, sana sini semua kau boleh pergi naik train je. So macam aku as a traveller kat sana, tourist, aku naik train dia lah. Yalah. Habis macam pukul 5 nanti nampak pekerja dah balik kerja kan. Kita ikut dia punya ni. Diorang semua jalan laju tau. Yes. Aku tengok, sial lah, ini aku dah tak payah naik Grab lah sial. Aku all the way naik train je. Kan saya cakap dia punya MRT semua is like really at the doorstep of their house lah. Very convenient. So not only that, only London. You're talking about Japan pun sama. Kebanyakan is public transport. You see, so you have to adapt with it. Kalau kau ingat mahal, then you think that, then minimize that, then go for public because these are accessible. Singapore is safe, one thing, clean. Okay, transportation also is very superb. Makanan is okay. You know, conversions, if let's say you are talking about Singapore, nasi lemak also with chicken only $4.50, $5. Comparable kalau kat sana berapa? Tak pernah aku nampak nasi lemak RM5. Tapi depends kan. Kalau kau cakap pasal kat Johor, maybe is those yang tempat yang popular punya tempat. Tapi kalau dah jauh sikit, tak ada bro, sama juga. Ya ke? Sama juga. Apa yang kau nak makan dalam? Apa yang makan dalam? Apa yang lauk yang kau nak kau taruh? Itu kau punya tekak . Kan aku bilang kau kan, aku pergi the last one aku pergi JB kan, just because aku nak makan dah lama aku tak makan nasi lemak. I think 2 months over aku dah tak makan nasi lemak. Aku makan kerang, paru. Nasi lemak kukus Aku tak tahu nasi lemak apalah, asal nasi lemak. Lapar saya aku. Nearly $20 babe. Yalah, tapi itu tempat yang bahagian town which banyak Singaporean nak pergi. Tapi yang atas lagi, aku rasa yang those yang maybe non-popular tourist tempat, dia punya makanan semua is very cheap. Now you're talking about tourists right now. Tourist takkan nak pergi sampai hujung-hujung nak beli makan. Yalah, that's the reason why. That's the reason. So that's why dia tahu kat sini je kat Johor. So dia cater to tourist. That's why dia markupkan dia punya harga makanan dia. Even at KL? Pasar malam? KL dah memang town dia apa. Kalau let's say, okay, jangan cakap itu. Cakap pasar malam. Pasar malam ataupun geran dengan nasi lemak. Belasan ringgit juga bro nasi lemak dia. Diorangnya nasi kandar pun bukan murah-murah. Kaling-kaling je. Maybe KL is because more sana lagi high end lah. Bandar lagi, I mean gaji dia lagi besar lah. Even though I saw one of the influencer, they make a comparison. He eats Singapore, these 4 portions is only $50 $60 if I'm not mistaken. So then dia cakap with this amount of what dia makan kat Malaysia, it cannot cost RM60. Simple as that. Nasi lemak lobster yang aku pergi dengan Fiza, mahal lah, mampus tu. Lobster kepala besar, daging kecil, badan kecil. Aku kena scam siul. 100 lebih Aku kena scam. I don't know. I heard it's underrated Bukan underrated. Aku tak bayangkan kalau dia keluarkan lobster. Lobster besar betul. Kepala dia is 1/3 of the body already. Nasi dia keras sikit. Okay, nasi aku tak nak cakap. Daging dia, aku pun kena scam juga. Nasi lemak lobster. Datangnya lobster, kau patahkan kepala dia tinggal badan dia. Kecil je gini babe.
Tapi harga because of nasi lemak lobster, the whole thing. Ini klip aku letak TikTok habis lah. Confirm je tak boleh terima mana yang dia punya fanaticnya followers pun. Confirm kecam Aku kau tak punya. cakap nama apa. Aku cakap in general lah. Yelah. In general. Kau tak bayangkan lah. Tu kita imagine kalau kau beli lobster kan, berapa besar. Kepala lobster is 1/3 of the whole thing. Kau makan, kau tak makan kepala apa. Kau patahkan kepala, tinggal kepala seperti itu. Ini kecil Tetapi when you buy is a nasi lemak lobster. Yalah. So aku beli nasi lemak lobster. So my friend beli nasi lemak sotong, apa tepung lah bla bla bla. Aku kena scam lah. Kau cakap lah, aku nak udang tak nak kepala lah. Sama juga kalau kau beli udang pun sama juga. Kalau kau beli udang air tawar yang besar punya. Tak, lobster dia kau cakap, lobster aku tak nak ada kepala dia. Tu aku tak tahu lah. Tapi pasal dia weigh kan. Aku rasa dia weigh dia punya berapa berat semua. Yeah. So the body is daging kecil sikit je. Tapi tetap banyak orang datang juga makan. Of course promotion marketing dia punya marketing dia bagus sih semua. Tapi apa-apa pun ikut kemampuan lah. Kalau tak mampu janganlah makan kan. Lepas tu kita bising. Tapi kalau mampu boleh kita try. Lepas tu boleh kita feedback sendiri, ikut tekak masing-masing. Dan juga kepada sesiapa yang ingin mencari pembantu yang ada masalah ataupun rasa dalam hidup ni macam aku punya kerja dah terlalu busy sampai rumah ni dah tak terjaga. It's time lah nak cakap dengan dia punya husband Nabi. I think it's time lah untuk kita ambil helper. Korang boleh straight contact Nilfer. Helper Nilfer. Wah, macam rhyme Yes, pasal aku dengar feedback banyak tau yang dah menggunakan khidmat Adele Employment ni. Ramai Zal. Yes, untuk menjaga anak-anak mereka, menjaga orang tua mereka semua. Dan semua amat berpositif. Semua give a positive punya feedback lah. So macam nak contact mereka Wan? Okay, no obligation Korang boleh call at 97865574. Sekali lagi 97865574 ataupun boleh DM mereka kat social media at Adele Employment Agency. Okay, see you guys on the next episode. Bye-bye.